Mugasomyo mwanche omurigereria ritukore juma chitarike 24 ejuma ya kane yo mwaka 2025 nabo igo ejuma ya kane yo mutinyego mutangani omwaka oyo iga ekionga chinsa isana na ibiro mwanche omurigereria na mangi agenderere kweneke wa sense yaitu ya Kenya anene mono ase orogongo rwa gusina Kenya ngima anene mukuru wa sense meri ya gisiasa ekionga chinsa isana na ibiro senchira yo bwenge inchenga treni nyaboga Wilson Makori nere kuru sense meri bimanyiriro nabo igafira kariri nere gasine kona kyachi cyana malingo kirachira senchira yobwikirano karibu sana ekionga chinsa isana na ibeto kumanyanga na ali ayagenderere kona kya sense yetu ya Kenya. Ekionga chinsa isana na imire togo chaka kurase Kenyero Kenya mondo kegotoka ewodi ya Bugusero ebunge ya Kitutu Chache South asaba menyi be Kenyore ekyo beso kirena korera eyema keka yokoba asomo sonte metenye tato boniga ekegento kirire tose egetambukero baborire ekiombekeri yose company ya Kenya Power kobarigerere na koba omorero ase estimeyo akoba abantu batamanyekani nigo bachete na kobutora chigwa ya estima se asayo na kobatiga asomo sonte wikira boniga burkujonia bon endo muture tigwe Kenyoro Kenya mondo yenjete koboka botuko mwane ngojigwake gwoke estima kanyo estima teyo bona kerong kirete yake nkonyora wananchi bagocha sende bagontenga stima ya teyo gochigweta nkanyore stima yebutore kamuro minto esieli ane ko gando chimate na kanyora chiwa na aro chirusiri korwe para pakke esieli kyo muswati mubora hali etanjo yo chuoto kina Kenyoro Kiane nyamondo kumu kinyu kumino mpaka bona simatei ebutoire ande bona umuntu okubutura ntumanyite matiko sina bandaba pa mama teke yake bono tubo binstima teke konyo twanye nalire bagambi bonsi ngabarangiri bagacha baruji lakini twajira ko nganya go sento je ko konywa turoji bo konyi baro igo twari gusabagaki abantu bapawa mutuiraneri stise biara kolekanire ga marange tariga seitok ange gusiyengima igo twataka mokorobo chungusi esaine linda abantu abamanyekana ngambando kibagocha batukuturira chitima butu Togotigana naye tokogenda ikase county ya Nyamira na kero engana yokonererewa anene mono ko basubati n'ekisegi kigenga kigenderete gusara asense yetu ya Kenya nigo bono muwakilishi wa basubati kurase county ya Nyamira musubati Cherusha mumanyi esokire na goteba nigara chikoba ase mustario wose erikurwane kisegi ekyo che egenga musubati Cherusha nigo boigo agikeire engana yogotachironse kwa bana abasubati ase bono abolire abasubati koba kobekomokya asekera egento keriba ko kero musubati Cherusha niga yakwana ase wodi ya Magombo amo neri agachuba kerare kurwa ogosira gocha ase byombe by'abasubati amo nabasai ase county ya Nyamira. Ningekuwa divided wakati nilikuwa msichana singefika hapa, singekuwa mwana mama county abangi nango chako kanale imbebo tonyoro muntu iga wana usies muna kwa kwanire tupate kuna mtu hapa ndani ambaye anafikiria kudefile ama kurep ama kufanya any gender based violence katika msichana wetu. Wewe hujui Kenya imefika wapi siku hizi. Ni kama wewe unachichimbia kiburi. Hatujui kwa nini unataka kuenda kwa kaburi. Na ayo musibati toka yango nywa mirimo chagalia kwa konyoro musacho ni mulege video kidogo kwa yakabanya gitiari mpe utaete kurwani umusacha utagete ngina byara kwe tagete se byara kutomota ayebono ni you know everybody needs to live kila mtu ujue ni nini inahitajika katika maisha yako ujue ile katiba ambayo tulipigia kura inahitaji nini kutoka kwako. Usifikirie huko Kenya ufanye chochote vile unataka. Tigamba tell from my mouth. Korwa somo nuone. 2027 ekeroge kwa affirmative.
affirmative kulikia abantu bali batanya korora kene mnabana bakungu konyambanya gochor gochire chiko for a long time tokarusi kutokae wekero kyo women rep wana na inche na achiri titamubere tingo tiga mukungu ande na ere sara rukorwa nche monsukie ndigyo obogavana Bwanyamira nonye Nairobi nonye Kenya nkimage buganyete na abarai ao anene muno kurasora gongorero rwa gusini gobesokire na kuboria omugusi gocha amo na korosia esaiga yabo bosi bochori umwaka bwechiri bubere 2025 na ebere gose 2027 oyo kwana bwangoiga no mu MCA bwe ward ya Itibo umuskela mekonyanja oyo boiga omanyikaine buna enana ase atogige tambokero kyo moske Timothy Bosire kokana egasi aiwa no murai wense ya Kenya muske daktari William Samuel Ruto jena gota nambe ya mubunu murai bwa abantu baiti bo ward na ando monto bo rigire tukorige kuborio bochumbe bwa noti mugirango nambe ya mumu busigo chamo tigango ta inje na nyaka bafani yeriraba lakini namwanjete to koegwa umukia abantu bande barire chinyama chionsi pi aya bagotigera umuki no muki no roko egwo mukera no roko egwo magota iguna na naye bwata inje na gota na umurai gochamo Ruto gachagete campaign 2017 na bairete chikura iga una baimokie bukuga no uru mambia gachaka kuburi ugo campaign yo president na intunto nya koirage kana tiga turaragera agari tomaye gocha kuburi chikura igogo ikatue banga kuruma pema kero montata ngaso musimamo lakini ento karo kinago tebiri nonye ninche egwefu ya matiangi abarari ba minto ondo utaje goso asesa iga yo mugusi era tiga ke sabu saa 12 na atema no osoro minto na wango modaya kanya go balance go binto bibere buya erinde omugusi boniga ororire ingige ko garata ikonyora amagendero chikabira chinde chikonyora amagendero abo buya jena ngo ta ba balance inu lakini manyane saige kuaga jumape n'abantu kurase county ya Nyamira nigo basegetire kubeka amachiko so kubatia amachiko ari abekire ne serikali gwetanga kurwase mechando ao kago kwana boigo nigo mu county commissioner ya ase county ya Nyamira asegetire abantu kurase county ya Nyamira kubeka oburemi bosyo eriko kine uchumi yense nabo yigo kwegenderera ase amagimamo eri bachikonyora engere ya kiraritko kuna programs nyingi za serikali kuu ambapo inasaidiana na county government ili kuweza kuinua hali ya mwananchi. Mimi najua kunazo kadhaa hapa ambazo zimeenda kwa mashule kupitia ile program wa Kuwait Fund, na naona kama tuko hapo kwa mambo ya Social Health Insurance Fund. Musiwe na wasiwasi. Fund za serikali ni nyingi, including hiyo ya CDF. Inatoka tu kwa serikali na mnaona matokeo yake. Musiwe na wasiwasi kwa mambo ya SHA na SHIF, kwa sababu at the end of the day hata kama kunaweza kuwa na teething problems sitarekebishwa, kwa sababu serikali ambayo iko inasikiza. Mtatoa maoni yenu, na huu mpangilio tunafanya kwa kushirikiana na county government, kwa sababu health ni jukumu la county government, si serikali kuu. Serikali kuu kiwango yake ni kidogo sana pale. Kwa hivyo hakuna vile tunaweza kuhepa kwamba lazima tushirikiane, na kama kuna mahali patakuwa na tatizo lazima rais mwenyewe amesema litatuliwa kwa haraka ili wananchi waweze kufaidika. Waliopigania uhuru wetu, walioingia msituni, walitarajia nini? Walitarajia nini ya nchi? Walitarajia kulipwa chochote? Si walijitolea wao wenyewe? Hakuna kitu walipewa ndio waingie msituni. Kisasi cha leo na waomba Anje muri tokogenda sense meri yechisemi nigo bono abalimu abanene bechi skuru chiri chia junior secondary school besokire na kwerera emechando babeire bagwetera anene mono okubora kwe bitabo mochando oreture no konyora gwe serikali kwenda na chibesa gochia ase chiskuru echo egetambukira bono kya ireire abaibori kobetererwa kwakanira ebintu binde ase eri abana babo banyore amasomo. Maneuvering, we have requested the parents to also come in handy
gave their lunch fee, and in the process we've been able to also talk to our suppliers because they can see the situation. When it comes on time, it really assists us. It is the one that will assist us to pay the workers in school. It will assist us to clear the bills, electricity, water, other developments in the school. These teachers are suffering when they don't receive capitation on time. So we are going to pursue that issue because the money was allocated. We are going to pursue the ministry to make sure that they release the capitation money on time, because it is because of delay of release of that money that most of the schools suffer. Even if we pay our Chinga kicheche nigo umuwaziri we wizara ey'ekisemi Muske Julius Migosi ogamba neiratebire nigo chiskuru gwansira gochakira ritkuria rero chirache konyora chibesa erio okonya kugura ebintu ase chiskuru ero gosira amasomo yemagaye serikali oseke gancha ya serikali kwena na bilioni 19 gochase ewizara ey'ekisemi erio amasomo achigosukabosyo. Yes, the capitation this term had a bit of a challenge. We were supposed to receive 48 billion. We were able to receive 19 billion yesterday, which has been disbursed, and another 15 billion or so will be released tomorrow. So we're in the process of completing that 48 billion in the next 1 or 2 weeks to ensure that all our schools have got the resources. So we are asking the head teachers not to send children home because the funds are on the way to their accounts. Those ones, I think, who have accounts in KCB, they've already received the capitation of JSS and primary school. No, that's not true. We've employed so far 76,000 teachers, and we've retooled others as we work together with the TSC. And we have ensured that in each JSS school, there are a number of teachers capable of ensuring that the learning is going on. We've also provided the books. For example, this school, all the books that are required for each subject have arrived. So each student has a book. Konyo muraibensi ya Kenya Muske Professor Kithure Kindiki nigatebire mbari no osembari no kosemeria buna Muske Raila na chiko bwa ekirogo ky'obunyakeroga ase kyombikiri kya AUC muraibensi nigo omokonyo yubo igo nigatogire gitambukiro kyo Muske Raila na Ruto gocha amo asatebire gitambukire kyo nigo gyakonyire koreta omagenderero nabo igo murembe ase gatigati yaba Kenya murai omokonyo muraibensi nigayakwana yiga ase gikaro na barai kurwase county ya Kajiado. Working hard, and we are confident by the grace of God, when the results are announced on the night of the 25th of February, by the grace of God, the next leader of the continent of Africa is going to be Prime Minister Raila Odinga. It would not have been possible for Kenya to produce the leader of the African continent if President Ruto and Prime Minister Raila continued dividing people and fighting one another, yet the election is over. It would not have been possible. Hiyo kiti hatungepata. I will tell you why. Kwa sababu pale Addis Ababa mahali kura itapigwa, Raila ana kura. Watu wote wa ODM hakuna hata mmoja ako na kura. Kura ya kwanza mwenye kupiga kura vota ule atavotia Raila ni Rais William Ruto. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Mwenye atamobilize wenzake marais wa Afrika kuchagua Raila ni William Ruto. So, if President Ruto and Prime Numanchi mureni go muraibensi ya Kenya Muske Dr. William Samoei Ruto agenderete netaro yaje yamagendero asensemeri ya Western Kenya. Sirigo titukuria gatano na
Limorero nigo muraiwense akwanera abamenyi be county ya Busia ase chiro yekerero ya Bumala asa togia egetambukiro kiaye gyokorosia serikali yabo nakorira abantu abo eira na chiko bakonya amagendera asa boigo agikeire egetambukiro kya barai bari bagasaine watana na abakenya. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, sawa sawa, na nyinyi msijali, kwa sababu viongozi wale ambao hawaamini umoja wa Kenya, wale viongozi wa ubinafsi wanaoendeshwa na ufisadi, wale wa ukabila, wale ambao wako na chuki, wale wa migawanyiko, hawatapata nafasi katika Kenya hii, na hatutawaruhusu wagawanye Kenya kwa misingi ya kikabila, because they have nothing to offer except for their selfish and mambo yao ambayo haiendi mahali popote. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? Tunaelewana? Tunaelewana jameni? Mnasema tuungane, tuache ukabila, tuache chuki, tuache ubinafsi, tuungane, tupeleke Kenya yetu mbele. Hapo ndio mimi niko, si ndio? Hapo ndio mimi niko. Na nishawaambia wale watu matapeli wale, kuna watu matapeli ambao walikuwa na kazi kubwa kubwa wakashindwa because of incompetence. Njo murigerera gwikiraga avugo sase ngwane yo muraiwense nero igochiko toikere amwali wekionga chinsa isana na ibira senchira yo bwenge kore ningo tenga yo mulayanda mange ninchiko ko yaretera chikoraga chinsa chiriko micho mugaso orero gosomora go borero nchen Catherine Nyaboga maiga ichikamire twarengene Stanley na Wilfred Matundura Wilson Makori crosense mere bimanyire boigo Havira kariri nero rekonekia unachibichana amwali ogingo wekira chira senchira yo wekirano ngendera kubwate na gochengera emero ya Getembe TV iri bwese eme wemanyi na bwego bwego kitumirane chinse chikome.